أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خوشكو براين كو في صحبتي بطريقك صلاة ورز وحرمت بوجارة كدن أم بفي درس هانندا جوارا بعصا جي أركان الإيمان درجة دوديادا باوري آننا بملائكة ام ایروج برا بحثا باوریا به ملائکتا بکن چرا دوی ام ایمانی به ملائکتا بینورن یعنی سببی ویچی دلیل ویچی کو دوی ام ایمانی به ملائکتا بینورن و حکمتی ویچی دوی ام ایمانی به ملائکتا بینورن سبب یک ام دلیل ویچی کو ام چما باوری به باوری به ملائکتا بینن آدودا دوی حکمتی ویچی کو ام باوری به ملائکتا بینورن ام de sohbeta hanene da bersiva van her du persana lugora Qur'ana pîroz em ê bikarbin bersiva wan bidin. Em axwe behsa meleketa dikin ê du da ji ruknên îmanî baweriya bi meleketan yani em ê îman anîna bi meleketan meleket nûranî ne wek ruh û rewşenin û wek ruh û aqil nayên dîtin ne nêrin û ne jî mêne nazewicin û wek mirovan birêyên zewacê li hev zêde nabin naxwin û ve naxwin û bi çavan jî nayên dîtin tu carî bi emriya Xwedê nakin û tim di emrê Xwedê da amade ne baskê wan hene lê em nizanin ku baskê wan çi ne ev tiştî ku me li bira nivîsî ev kurte nivîsekî kurtê em bi mexwest bi vî awa meleketa bidin naskirin ku meleket çi ne ev tiştî vê dereda me nivîsî gero rast e ne rast e û em îro bersîva wan hemû tekstê ku me li ber nivîsa ku me li bira nivîsiye em ê bersîva wan tiştî hanine hemû di ayetê hadîs di ayetê Pêxember aleyhissalatu vesselam û li gora hedîsê Pêxember em ê bersîva wan tiştî ku me li ber nivîsandî bidin ji ber çi ku em bi meleketan bawer delîla wî çi ye ku em bi meleketan bawer e lewra yek ji emrê Xwedê fermanê Xwedê ew ku divê meriv bi meleketan bawer be ew jî Xwedê Teala di sûreyê Beqere di ayeta 177 da wiha ferman dike Eûzu billahi mineşşeytanirracîm Bismillahirrahmanirrahîm divê leysel birre en tuvellu وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر الآيات اب آياتا سورة بقرة آياتا 177 وقالك دريج درباري انبوي ركن إيمان درباري ركن إسلامي ودرباري انبوي عدالتا جواکی دا آیتا که گلکی برفره لیما قسمی کو تکلداریا وی به ملکتا به باوریا به ملکتا رهی معنی هاتیه خودی تعالی دویجه قنجی لیس البر قنجی نأوه کو هون بری خوابدن روشلات و روجاوا لیس البر ان تولو وجوهكم قبل المشرق والمغرب قنجی نأوه کو هون بری خوابدن روشلات انجی بدن ام بویژن غربی بدن مغربی بدن ام بویژن روجاوا ولكن البرد بیا لبری قنجی اوکو من آمن کس ایمانی بینواری بالله بخدا تعالی ایمانی بینواره باوری بینواره واليوم الآخر بروجا داوی روجا ام بی قیامت روجا داوی روجا آخر روجا قیامت ایمانی بینواره والملائكة بملائكة إيمان بنور والكتاب بكتاب بنور والنبيين بپیغمبر بالنبي بنور اوا هانه دلیل اثبات وی کی کو خود تعالی امر فرمان مدکه کو ام شوا ایمان به خود تینته اهمن وسا ایمان به پیغمبر بنور هر وها ام ببیجن اوا دلیل وی حکمت ویجه او کو د نافبره مرو خدا دا قاصد خود پیغمبر علیه الصلاه و السلام لنبره خدا و پیغمبر دا جی قاصد کیه ام به رسول کیه ملائکته یعنی گابا مرو به ملائکتا باوریا مرو به ملائکتا تو نبه
لورد حياتا مدى دجيانا مدى تو بعلاقه مو ملكتا بهفرة چينا تكلم مو ملكتا بهفرة چينا هر وسا ملكت تو اثرك تأثيرك يعني باندورك لجيانا ما روجانا ناكم جبرشي ام بملكتا باور بن بيجي خدي تعالى دبدا بحث كد قد في ام ملكتا باور بن امري خدي تعالى عادو داج حكمتي ويجي اوكو لورد النابرا خود پیغمبر خدا دا رسول ملكت يعني قاصد النابرا خودي پیغمبر ملكتن او ملكت وحيش پیغمبر راتينا امر فرمان خودش پیغمبر راتينا ام بي بحثا هبونو ام بي مزناي و عظمت و ديني خدا دارش پیغمبر راتك قوا مرا ايمان بملكتا ناني وشغي تو معناوي تنكم ربي ولا از بيخبر باورم اجي از بكتيبا كو بيخبر اني هاتي از باورم لورا ايكو او كتاب اني هاتي ملكات اني هاتي فيت ملكات اجي باور با اوا يكج ام بدليل وشما ام بيخبر بملكات باور با وحكمتي ويجي مجبره بعسكر ويجا ملكاتك وام بي باور بن يعني ام بتمام ملكات باورن لملكت دنا و ملتا به ناسکری هر کس بحثا منتقد زانا یک جوان جبرائيل عليه السلام جبرائيل ایدو دیا ملک الموت به ملکت مرنی ایکو روحی مراد سین راستین دنا ملتا ناوی عزرائيل در بازوش شمال برام عزرائيل ننویسند ام بحثا ویج بکن میکائیل و هروسا اسرافیل وحمل كراما كاتبين ملكات مليار راستي وشبي كو خير وغناد دنويسينا حملة العرش ام بي ملكاتي كو حملة عرش خود تعالى ام بي هل دقرا ملكاتي هننا نابي عن القرآن در باز دو جبان ملكاتنا تاني نابي إسرافيل دو القرآن در باز نابي إسرافيل دا حديثة ده هي لأبيدن تمام نابي عن القرآن در باز دو همجي فرماني خودي قوتي إيماني بينوار لما إيماني بيتنتي ناوی با ملکتنا کل کشان آیتی کشان سوره دا درباسته و ام بحثا وان بکن گابا ام بحثا تشتیکی دکن ایمه هم دخوازن هر تشتی مبدلیل و اثبات با تشتی که ام قصد کلورا صحبتی ام دکن سبی روژه کدینا کس ده سرویا دفجینی مناقشه نکن کسی که نیت آوان خراب و هر تم دفجینی مناقشه بکن لی کسی که خودی وجدان و عقلک سلیم باوری به دین خودی آنیاته با و جیویارا مناقض و لدجدار نکرد دبکو بویژه ام بی خوش نهات بشیروه کرن یعنی لبر ام بی اسلوب و لبر ام بی بلاغات وی دکار هندک رخنه ورن کرتنی لدربار صحت دلیلی که ام پیش که کسی که نخوازن کسی که زیادتر لسرویا مناقشه بکن خود تعالی دو سوره بقره آیت 98 دا وها بعثا میکائیل و جبرائیل علیه السلام دکد قرآن دا دوتا پیغمبر علیه السلام دا یهودیا دوگو اف محمد ایکو محمد جری درخستی ایکو محمد دوید تو پیغمبره ایکو امان تشتاناج و امان مساجانا امان پیاماناج محمد راتینتی محمد به ملت مجدین مدقتین دو سرتای خواه ام به تبلیغی دجاتی نبره ملت چه دکه دا پیغمبری که نو دکه یهودیا دوگو اوا ملکتی که به نام جبرائیل و جبرویجی پرج جبرائیل خوی دکرن یهودیا بیجا خود تعالی دبردا بحثا ام به دجمنیا یهودیا آب جبرائیل و خود و پیغمبر دکه و ناوی سوره بقره آیت 98 در بازه من كان عدوا لله وملائكته ورسوله کی دجمنه خودی ملائکتی و رسولی ویبه و خیلی ملائکتا به طیبتی ناو جبرائیل و میکائیل ذکر کری و جبریل يعني بویژن دجمنه نیار جبریل و میکائیل دجمنه میکائیل به و ان الله عدو للكافرین بگمان خود تعالی جی دجمنه کافر آیا و işte اکتاوی دوردا ناوی جبرائیل در باز دوید قرآن پیروزا ناوی میکائیل در باز دوید و میکائیل در باز دوید ناوی میکائیل در باز دوید و هر دو جی ام بویژن دو حب ملکت مزنن یک جی ملکت وحیه و یک جی دوی ملکتی که دستی ویدا ام بی رزق و ارزاق و تشی خیر و بیری هیه تو گراوی ام دکار دوام بکم جبرائیل علیه السلام ملکت وحیه امرو بریار خوده امرو بریار خداش پیغمبر را بریا وحی تینه و پیغمبر را داخفه
اف جبريل عليه السلام جدس بك آدم بقرا حتى محمد عليه الصلاة والسلام بتمام بيخنبر الرآخفية وحي ورانا آني هاتية نابي تقول ملائكة وحي ملائكة ببين يجي ملائكة مزنة كو خدي چار باسكي يعني جميع باسكي وهيك منها بعصب باسكي ملائكة أجبكن أبا بجبريل عليه السلام هروسا ميكائيل شيء ملك الموت روحستين ملائكتك أمبي باورن يكجي أو ملائكتك روح ماد السنة روحستين يعني جنبي ملك الموت ملكي مرنكي ملائكتك روح ماد السنة ملك الموت بأمر فرمانا خدا روحي وان كسك وعجلي وان تي دقرا نابي ملائكتك بنابي عزرائيل ند قرآن دا و نجد حديث پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا صحيح دا درباز يعني نابي دا نابا ملتا ملك الموت را انج روحستين را تقوتني عزرائيل لعزرائيل بخوا ند قرآن دا درباز دا نابي نجد حديث پیغمبر دا درباز دا جي إسرائيليات هاتي کرتن لغورا كتي قوتن لغورا باوريا إسرائيليان دا ملكة روح قرتني هن روحستين هن اكور ملك الموتن يك جوان نابع عزرائيل جي إسرائيلية جيشتما ليت قرآن جي إسرائيلية جيشتما ليت قرآن دا ملك الموت نابع شيء أمي نابع أو روحستيني كو روحي مراد دستيني قاوا وقتا مرا أجلي مراتي مرود من الروحي مراد دستيني ملك الموت نابع قرآن دا درباز دبا وهر وصا ملك الموت يك تنينن دي لغوري باوريام ام دبي عزرائيل ملت بي عزرائيل ملك موتية ملك ام بروحستين روحي مراد دستيني وتاني ناخر ملك الموت بيكي بالسادانة بيكي بحزارنا نهتي يك تانية يعني نيك ملكتك تانية دريجة ما تشيكو ملك الموت نيك تانية بيكي بالسادانة يعني بحزارنا خود تعالى دقوي آية سورة السجدة آية ينزد وها بعضكم قل بي يا محمد يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون يا محمد جوارا ببيجا ملكي مرني أو ملكتك مجوارا كري وظيفة دار كري مكري وكيلي و كوا وقتا مرنا وهات روحي ودكشين ومرنا وباشي هم ببال ربي خبا دزبرن عاد بدا دبيجا بله ملك الموت الذي وكل بكم أو ملكتك جوارا هاتي وظيفة دار كرني يعني معنى بأبكم قبض الدمك دا ام به ثانیه کی دا ام به 100 انسان مر 1000 انسان دو دنیا دامر جه هر انسان را کره خدا تعالی ملائکت کره چه دکه وظیفه دار دکن که وکیلی به هر روحی وی بسینه ام به گبر پرسیوی بجیبی آیت تیزانی ملک الموت نیک تنی بکی به هزارانه بکی به صدانه لی ام هجمارا وان نزانه هر بس آیت کادن کو ملک الموت نیک تنیه خدا تعالی دو سوره عام آية الشسوية كده دبجة وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون دبي دمع وهو قد تعالى القاهر فوق عباده قد تعالى قاهر ده صلاة دار أن ببيجن حكم دار لسر عبد خوية ويرسل عليكم حفظة هر وسا خد تعالى محافظة ملائكة وك محافظ جوارا دشين لسر محافظنا لورا ملائكة مد باريز جيجالكي بلا مصيبتي كو جي عصمانتي كو امناوينن كو بچاوان نايدتني ام بيج اتموسفير داد كب عرضي ملائكة مروا چوا ام بي مرو خال هم بر باران بشمسية د باريزن هر وسا ملائكة هن مراج بلا مصيبتي كو نايدتني كو باندورا قال الصحة مرا لمجوي مرا لجسم مرا دك ملائكة مرا جوان تشتانه ده باريزن دبي حتى إذا جاء أحدكم الموت حتى مرنا يكي جوهات توفته رسولنا من رسولنا ودا معنا شيء معنا جمعة يعني ملائكة من قاصد ما يعني يكتنن بيكي بحزانة بيكي بسدانة كاتشنده أبي نزان دي رسول ما وروحي ود وفات كرن توفته معنوي روحي ود كشين وفات روحي ود كشين وهم ملائكة مرن لا يفرطون
اوانا ده کارو بار خدا تو اوکی ناکن تو سستایه که تو که ماسکی ناکن او خدا لسر عبد خو حکم داره و بونا پاراستنا و پاریزوان ملکتان دشینه که و جگلک تشتان بپاریزه گاوا دما گاوا مرنا یکی جوه هات قاصد رحستين ما وكسي وفات دكا روحيوي كسي دستينا او قاصد ما بيك ماسي وظيفة خوا بجيتنا انعام شيسويك من اوايات هرناجي دليل اثبات ويكيك ورحستين نيك تانية ونا عزرائيل جنن ملك الموت ناوي القرآن هذا وهل وصار رحستين يكتنن من ملك مرني ملكتك وروحي مرادستين يكتنن بك بالسدان انجيان بي بحزارنا على كل حال موسى ببيجن هر وسا خد تعالى وها بس ميكائيل دك ملكتي ببارم ملكتي كرزق جاتو ملك بچوتي دو ملكت رزق يخير وخيراتنا باراندنا بارانه و هاتنا باي دستی ویدای و موسم زوستان بهار هاوین و پاییزی به فرمان خودی تنظیم و تکوز دکه ناو ملائکت دو سوره بقره آیت 98 دروازه لازم بری متپیشا گو ناویوی و جبرائیل به هفراد آیت دروازه با هر وسا به اسرافیل ملائکتی که ام پی باورن یک جوان اسرافیل ناو اسرافیل د قرآن دا درباز نو لد حدیثان دا درباز ده اسرافیل به اذن خدا آگاداری درباره داوی لهاتنا گندونه و روژا حشره داده وظیفه اسرائیل اوکو دا آخر زمان دا به اذن رب خوا جارا یکمین پفی سوره دکه و جبیلی وان کسی که خدا نخوازه بترسه هر کس دمره دوردا دبی آیت دا دوردا آیت نهجوارم دبی جبیلی وان کسی که خدا نخوازه بترسه هر کس دمره سببی چی موها نویسان دیم آیتی بینوارن دوردا آیتی بینوارن خدا تعالی وها بعض که سوره زمر آیتا سوره زمر آیتا من 68 دا وها بعض که دبی و نفخ فی السوری دما د سوره دا تی پفکرن فسعيق جخوتر ام دلي وان پرچد و جترسا ام جترسا نو دلي وان تقات جخوترن من في السماوات ومن في الارض چه کسی چکتشت چقا مخلوق دا آسمان و عرده ده هب تبد مرش خوتره الا من شاء الله جبلی وان کسی کو خدا دخوازه او کسی کو خدا دخوازه او فسعيق ناو يعني ام او کسی کوش خدا دترسه کسی کو خدا دخوازه ام ببین او کسانا نکو ببین دلیوان پرچه ناون و شقانا رو جیدا دمرن مثلا دهنک تفسیر دهنک معاله تی گوتنه جبیلی وان کسی که خدا نخوازه بمره قدمره نا كل نفس ذائقة الموت تمام النفسا مرنا تعم بكم دبدا إلا من شاء الله نمعنا او جبیلی وان کسی که خدا نخوازه بمره و هر کس بمره لجبو بلی وان کسی که خود نخوازه بترسه یعنی اری قبا قیامت راد و هن کلی انسان تمام انسان پر انسان ان بوی جترسا نو دلی وان دقته پرچد و دمره لی خود تعالی اولیاء خو کسی که جی حزک بری اوج دمرن لی وره بمرنه کی کو بدلی وان بقته و پرچه بو بی نو دلی وان بقته و پرچه بو او بمره بو او نامرن او direkt من öyle henüz insanların jittersa navdeliyon perçed ve dikeviş qatar o bu ijdemre de sümme nufiqa fi ukhra dama jara duemin de sürede hat pefkerini ve izahum qiyamun yanzurun her kelle ser gorra xwa rad ve depin ol bendat teki depin bu belli mezadekan ev ayet hanena de nişandan eko mesela ku İsrafil aleyhisselam de ev kesi ku de ev meleketi ku sure da pevdeki ki İsrafil aleyhisselama Xwedê Teala wa dike dema cara pêşîn di sûrê de hate pevkirin ji bilî evên ku Xweda naxwaze bitirse çi li ser rûyê erdê û li asîmanan hebin teb dimirin paşê carekî din tê de sûrê de hate pevkirin bi carekî her kes radibin û li cî ku wî biçine yani biçin heşrê din nihêrin û li wir mêze dikin
ev gora bir ayet hanena ev te gotin hadisa te gotin İsrafil aleyhisselam de surida pavtık yani bağ ki radve dünya seru bindike em bevejin bu şeri dünya xarabdır li kıyamet ne despika em beve nabi ne kıyamet nabi Kur'an-ı İslam'da saate ev saata davi ku gava pıf em beve bağ ku İsrafil de surida pavtık ku bağ ki te qasdi ku em fahmt ki bekitiş ki mecazi biji em bevejin gava surida pavtık barra ve dünya xarabdır nabi wî demî çiye nabi wî saate li piştî ku dünya herkes demir dünya xarab dibe piştî wî cara demîn gava du surida pavkir ku xel rabu jwara te gotin çi roja kıyametê roja kıyametê cara pêşîn ne cara pêşîn saates dünya tevlihe bu xarabu cara dawî kıyamet millet rad ve mezarê xwe ter haşrê ber mezîna xêr û gura mezîna xêr û guna wê roja ku Xwedê Teala hem qazî hem em bêvê şafia hem hakime di wê rojê de em terin hesabê temamê tiştê ku mel vê dünya hanîne kirin hesabê didin ji wê rojê tê gotinê roja çi tê gotinê roja kıyametê yani roja ku nû radibe ev karê hanê tê gotin karê İsrafîl aleyhisselam İsrafîl vî karê hanêna dike ev meleketê nezdinê ku me behs kir her wisa em bivêjin kiramen katibîn meleketê milê rast û şepê navê wan duhe meleketê navekî navan kiramen katibîn tê gotinê ev jî Xwedê Teala di sûrê İnfitar di ayeta 10 û 12 da wiha behsa kiramen katibîn dikin du hev nivîskarê qenc ve inne aleykum lehafizîne kiramen katibîn ya'lemûne ma tef'alûn ve inne aleykum lehafizîn li ser ve du muhafız hene dibêje li ser ve du muhafız hene li ayeta pêşî me goya Xwedê Teala muhafızat dişînin ku me biparêze her wisa dibe da ji li ser ve du hev muhafız hene o muhafız kîne yani parêzvan ku parêze kiramen katibîn du hev em bivêjin nivîskarên qence ya'lemûne dizanin ma tef'alûn tiştê ku hûn dikin yek bi yek dizanin û yek bi yek jî dinivîsînin ve ayet hani nişan dedi ku gava insan karekî dike meleket hê dinivîsin gava insan xêrê dike meleket dinivîsîne gava insan gunah dike meleket hezet dinivîsin dedi de nava milleta em bi baweriyekî heye Xwedê Teala qedera me da nivîsandiye kî başê kî xirabe kî dize kî musulman dimire kî kafir dimire ev baweriyeka nerast e çewtûşaş e lewra Xwedê Teala pê dizane baweriya Xwedê de hey insan di dawiya emrê xwe de yan baş e ya xirab dimire yan li ser îmanê dimire yan li ser küfrê dimire dünyayê de insan çi rê dide pêşa xwe de elmê Xwedê ezel de hey Xwedê pê dizane lê Xwedê ew tiştê ku ji me sadir dibe ew tiştê ku em dikin em di sebebê kirina wî Xwedê nenivîsandî piştî ku em dikin Xwedê bi meleket bi îzna Xwedê dinivîsîne lewra ev ayet hanîna jî delîl wê yekê ku gava meleket li ser milê me ve çi hebe em bivê em çi bikin pê dizanin ji were bibêjin piştî ku me kir dinivîsînin tiştê ku di elmê Xwedê ezel da heye me ra mecbûr nake ku her diziye bike Xwedê Teala rêya rast jî nîşanê te daye rêya xwar jî nîşanê te daye kîjan rê hilbijîre tu hilbijîre tu merkî muxtar e lê meleket ne muxtar in meleket çi ne bê emrê Xwedê tiştekî nakin bê emrê Xwedê gotin nabêjin bê emrê Xwedê ranabin bê emrê Xwedê rûnanîn nawestin naxwin em bivê hev zêde nabin ji ber wî meleket em bivêjin abdê Xwedê me'mûrin tê hatin tê emr lêkirinê lê însan em abdê Xwedê ku muxtar in ji ber wê te çi rêda pêşa xwe Xwedê gorê wê rîb te ra muamele dike gava te xêr kir evan kiramen katibin xêrê te dinivîsîne gava em bivê êmilê rastê dinivîsîne gava te şer xêr û te guneh û nebaşî û neqencî jî kir ew jî meleketê milê çepê dinivîsîne ku te ev nebaşiya hanêna kiriye eva jî navê meleketê ku em pê bawerin yek bi yek ji were behsa wan di Qur'anê derbas tivit kişiyan ayetê de ez behsa wan dikim van sohbetê hanê gudarî kirin bide gudarîkirinê gelekî agadarî û em bivêjin tiştên bi delîl û îspat pêşê we dikim û her cî jî sohbetê wa bi rêk û pêk bawer nakim peyda bibe yek jî hemeletul arş e hemeletul arş meleketê ku arşê Xwedê hildigirin ew jî nava wan Qur'anê de derbas dibe
خود تعالى بسورة غافر آيات حفتة داي باور بكم بل سورة غافر آيات جي سورة مؤمن آيات حفتة خود تعالى وها بعضك الذين حملة العرش الذين أو ملائكتك يحملون العرش عرش خود هلدقرن ومن حوله دقال وملائكته اللي قال دورة لحاور دورة عرش خود شوادكن يسبحون بحمد ربهم بحمد رب خود تعالى أن بتسبيحتكن وان خود تعالى جتشتي نقصان صفة النقصان وأن بباكو بيري دزانا ويؤمنون به هربسا ملائكات بخود تعالى شوال كان حملة العرش وملائكة الدور عرش خود تعالى إيمان بيتننتي ويستغفرون للذين آمنوا هربسا جبو كسي إيمان آني هاتي استغفار دخوزي يعني جو خود دخوزي كو خود قنيوان بشر وبغفر الرحمة خالوانك وخلاص بكم هروسا حملة العرش وملائكة الدور عرش خود دويج ربنا رب ما وسعت كل شيء رحمة وعلما دبي رب متى التمام أن بهرتش برحمة أخوة بعلم أخوة الدور بيشكر يعني تشتكي علم خودي جدار بعلم خودي تونا تشتكي جدار رحمة خودي تول خودي تعالى تونا رحمة خودي تعالى ده سر هر تشتي رأي بكريه جي هر تشتي مازن تر چقا گونه مرحبا جي رحمة گونه رحمة خودتا جي هر تشتي مازن تر و هر تشتي قوتي کرن بناو علميتا زانينا خودي تعالى ده هر وسا ملك حملة العرش دبي شخوي تعالى في دعاء هاندك فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك يا ربي تو اويكو ام بي جمنيكو توبه كرنا هر وصال لسريات البيريات القران دشت وان بغفرنا توان بغفرنا وهمزه وقيهم عذاب الجحيم وتوان عذاب جهنم ام بباريزن محافظه بكن كون او بكن انا حملة العرش قد تعالى وادبه او ملائكتك وعرش هل دقرن وين لدورة عرشن او بحمد ربي خو ويجي صفتين كم باكو بيريدكن او بي باوريتينن جيين كو باوري آنين راي مغفرتي لبوري دخوازن او دبيجن ربي ما تب الرحمت و زانين اخوا هر تش دور پیش کریه ایجا ین کو توبه کرنه او لپی ریا تچون وانج عذاب جهنم بپاريزه اب آیت هانینا نشانه وی یکی که حملت العرش به او ملائکتکو عرش خودی هل دگرن یا عرش خودی چی ملائکت چوا عرش خودی هل دگرن ام بوی نزان ام های جوی تونه یعنی زیاده ام به تفاصیل دورده تونه لعرش خودی تعالی هی الرحمن علی العرش استوا خودی تعالی به رحمان نصر عرش خودی به حکمرانی ام به دستالداری کن دستالدار و حکمرانی خالو دری بجی کر هر وسام ملائکتی که عرش خودی هل دگره هنن اما چوا هل دگرن امی نزان بکی ملائکتی که وظیفه دارن به عرش خودی نه هر وسام آیتی که دن دا خودی داره باسا 8 ملائکت دکن که ام ببیشنن ملائکتی خودی که عرش خودی هل دگرن دبر دا خودی داره دبیجه دو سوری حقا آیت سورة حقا آیت حفظان دا وها بعضك والملك على أرجائها ويحمل عرشا ربك ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 ملائكة لحاوردور عرشي وينا يعني ملائكة لحاوردور عرشي خدي تعالنا ويروجي دسر وانرا لسر وان ملائكة دي كل دور عرشي خدينا عرش ربيته 8 حب ملائكة هل دقرا اب آیت هانینا جی نشان داده که او حملت العرش کو ملائکتی کو عرش خودی هل دگرن 8 هاون اما هل گتن بچاوید نسر مری خو چه دکن امی نزان خودی ده تای ندامه اج مرد کار بی ملائکتی کو چنه کو وظیفه داره به عرش خودینا اولی ملائکتی حملت العرش کو نابن قرآن در باز ده هر وسا ام بی خودی تعالی باسا ملائکت گرو ملائکت جشنن جيشي چيبونه انسان جحريه چيبونه لملائكت جيشي چيبونه قرآن پیروز بزلالی بمدد زانین کو مروف جاخي و جنجي جاگر هاتنه چيکرن هاتيه چيکرن خدا د سوره رحمان د آیت 15 دا وها فرماندکه دوی وخلق الجان من مارج من نار دوی خدا جن جاگری گر
afran diye. Yani agiri en bet u agiri ko kav agit bet kev dü ter agir komra udmine ve Xwedala debe Xwedala cin jiwi şekriye. Her wisa ayeta ka dinena disa bazdike ew jî Sûre Hicr ayeta 20 Hicr ayeta 27 da debe vel canne halaknahum min qablu min nari semumin debe me beri me ceji me beri ji agiri em bivêjin gur agirê pêketî agirê bê du me xweliqandiye me cejî berê ji agirê pêxistî yê bê du xweliqandibû. Ev jî di nîşandan ku cin ji agir e. Gelo meleket jî ji agir ne ji agir e em bivêjin ew jî ji nûrê çêbîye yan ji agirê wî çêbîye. Tê gotin ku meleket Xwedala ew ji nûra agir çêkirî lê cin ji agirê gur çêkirî ev di vê nîşandanê ku cin û meleket ji heman cismî hatine çêkirinê lê di derbarê xweliqandina meleketa ji nûrê derîlek tune ser tenê hedîseka Müslûmê heye lê biya min ez bixwad gorê ayetê Qur'anê ez mêze bikim bi meleket û cin jî gişik berê em bi ebdê Xwedê rehman bû ebdê baş bûn tê wan kafir tune bû piştî ku Xwedê însan xweliqan beşer xweliqan em bi vê hineka pê îmanan hineka pê îmananê ê ku pê îmananê bê nefs Xwedê ew kir meleket ê ku îman pê nanên li ser reça şeytan em bê cinê ku li pê şeytan çû ew jî hinekî wan pê şeytan çû hinekî wan ew jî kire Xwedî nefs wek însan wan jî em bi vê ew jî dergehê xwe avêdin. Ala kulî hal gava em li du ayetê dawî mêze bikin evê Sûre Beqere mêze bikin belav xwe bidê tê zanînê ku îblîs jî yek ji meleketa bîye. Belê divê îblîs ji cinna bîye vê wekane minel cin îblîs cinna bîye falan ayet baz dike lê di vir de divê wê sixûna lê meleketê divê gava me ji meleketa re got uscudu secde bibin lê Adem ji Adam re secde bibin gava xatir Adam xweliqan ji meleketa re got ji Adam re secde bibin fesecedû hemiya secde birin îlla îblîs secde nebir eba em bê neçû secdê westek bere quretî û pozbilindî kir wekane minel kafirîn bû ji kafiran yani divê berê kafir nebû piştî ku lember Xwedê Teala sirê rakir ku hukmê te adil nene ez Adem çêtirim falan ez jî re secde nebim çû bû ji kafir e. Ev ayeta divê jî Xwedê Teala divê jî ku me jî meleket re got ji Adem re secde bibe ji temamê meleketa bir li îblîs nebir. Wê şerê dixwaze dide zanî ku ev ayeta di nîşandanê ku îblîs jî yek ji wan meleketa bî. Peki em çawa zan îblîs yek ji wan meleketa ye? Lewra ayeta dawî bi yekê de îspat kirinê. Dema Xwedê dipirse sedemê ku îblîs çima secde nebirî îblîs navê te ji meleketa re got secde bibe ez ne meleketim ez cinim navê jî divê ez bî şêtirim divê qale ya îblîs û Xwedê Teala divê ya îblîs divê ya îblîs Xwedê Teala di Sûrê Sad ayeta 75 76 da divê qale ya îblîs û Xwedê Teala divê ya îblîs ya şeytan ma mena'eke en tescude lima xalaqtu biyedeyye ew Ademê ku me bi her du destê xwe çêkir çi bû asteng te jî re secde nebir estekberte te kibr û quretî dikir em kunte min el alîn yan tu xwe pir mezin dizan tu xwe pir evan mexluqê mezin dizane qale şeytan got ena xeyrun minhu ve ez wî şêtirim xelaqtenî min narîn got te ji agir çêkirim te ez ji agir çêkirim ve xelaqtehu min tîn te ew jî ji çamurê çêkirî hedîs çêkirî. Ev ayeta dide nîşandan ku gava Xwedê ji Adem gava Xwedê ji şeytan îblîs dipirse çima te îman neanî hatî şeytan navê ji ez ji meleketa nebûm te ji meleketa re got secde bibe ez cin bûm nomam nebir. Şeytan divir da divê jî naxir divê ez ji wî şêtirim yani em bivê xulqiyeta xwe cî ku em bê nîjada xwe derdixe pêş em bê kibrê dike em jî nîjad perestî dike divê ew ji herî ez ji agirim ez ji wî qençtir û baştirim ez ji wî re secde nebim. Ev ayetana li gorê van her birî ayetê dêne ji hêdî nîşandan ku ji meleket li gora baweriya min em bivê cin jî meleket jî hemû ji agira dî çêkirinê. Li sevitên devşirên kare münaqişe kirin lê baweriya me ew ayeteka dirêna meleket em bivê naxwin ve naxwin. Sûre Hud ayeta no şêst û niha heftê Xwedê Teala wiha baz kirin ev ayeta delîlê wê yekî ku meleket naxwin û ve naxwin. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُولُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ
فما لبث أن جاء بعجل حنيز فلما رأى أيديهم لا تسيل إليه نكيرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. Devi gaba İbrahim Aleyhisselam duha meyvanı yutarı. İbrahim Aleyhisselam melek peygamber ki geleki cömert bu. Geleki yani beveci misafiri xwara hizmet dikir. Duha meyvanı yutarı. İbrahim Aleyhisselam jwana gorike şerce dikir. Sor dikir dini datır peşiyan. Gaba dini bala xwada de ku meleket yani şey meyvanı desti on derece xwarin nav yani xwarin nav. Evhemle xaşya İbrahim Aleyhisselam naçı yani normal meleket normal misafiri merahat meyvanı merahat. Merujra hizmet edike ve icabeti hizmeta meradike li meleket aksi urf adeta tevdiger ev meyvani melekende ev meyvani dora İbrahim nizan ev melekete ve her usta İbrahim Aleyhisselam da diri xwada da tırsın dibi wala evana halde melek evnen bana meyvani xirinin lomavran naxun xwarin naxun hizmeta man be kabul nekirin meleket ji bitişi his dikin ku İbrahim Aleyhisselam da tırsın ملكات دبيجي قالوا ملكات قوتن لا تخف قو نترسم قو إنا أرسلنا إلى قوم لوط وأمجبو قوم لوط هاتنا شاندنا وان بهلاكتي يعني دبرda دبيجي مثلا رسولي مشون كاشا ملكات شون دو شونو چند شون أو ننا دبرda دبيجي ملكات شونو ودري ev ayet hani nişan dedi ku çavaya ku embe melekat nakhun o ve nakhun miname insana ev nakın ayet ka davi embe vejin em bivêjin meleket xwedî baskin yani em bê ser xulqeta meleketa qise dikin Xwedê Teala Sûrê Fatir ayeta yekê de dibêje Elhamdûlillâhi Fâtirîs semâwâti vel erdî câilî الملائكة رسولا أولي أجنحة مثلا وثلاثة ورباعة يزيد في خلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير دبي حمج خدي الرب بس نو حمج خدي ربكو آسمان وعاد خلقاندی و ملکتی کو خودی دو سه و چار با خودی دو سه و چار باسکانن که وی قاصد او د مخلوق خدا تشتا کو بخوازه زیاده دکه بگومان هزاوی دسر هر تشتی رایه سوره فاطر آیته یکی ev ayete hanena dedi nişandane ku meleket henik hen du baske wan henik hen se baske wan henik hen çar baske wana li baske wan çaway biçi away em nizanin de henik rivayetten derbaz dibin bu binavi hadise hatını zikr kirine dibe meleket em bevejin حشتي حزار باسكي وانا نظام چند حزار باسكي وانا تشتي خرافو بدعة دفر دا قديد القرآن دا باسا ملكتا دكن قو باسكي وان هنا لغورا وظيفة وان لغورا خزو سرعة وان هنا دو باسك داي هنا سي باسك هنا چار باسك داي ما بقاس بوي شكلا ان باسا ملكتا بكن و ما چند آيات جي ما خواست ان باسا ملكتا قو نابان قرآن در باز ان باسا وان كر باوري آنينا بملكتا یک رکنی ایمان داویه دودایه ام دیسا به تکسا خواه بخوینن خود تعالی دویجه لون بحثا ملکت دوی ملکت وان ناز بکن ملکت نورانینه وک روح روشنن و وک روح عقل ناین دیتن نه نیرن و نه جمینه نازوجن وک مروفان بروی زواجی لحف زیده نابن ناخون و ناخون بشعماجی نای دیتن تجاری به امریا خودی ناکن و تم ده امری خودی دا آماده نه هر وسا خودی باسکن باسکی وان هنه لامپی نزان افتشتی کو مل براگو می یک بیک وان تکسی ویدره می آیت آنی ها در باره ویدا می از قرآن دلی نشان دا افجی میگه کرمو بیا بخوینن گوداری بکن هر وسا بده گوداری کرنه حتی جاره کردن بیم دخیل خوشیده السلام علیکم و رحمت الله و برکاته